pini konsil long inut bahani tum dharna duramda je PGR VGR along le lapen ke sarmen phangcho long le aputhak eviction nai lapen sarmen phangcho long le pen PGR VGR pachi jara lake alang tum kupi jonga ma thane lake kapak tiblo sarmen phangcho along le bangke lake yema bang oh sarthe phangcho long le bangke hola bangke yem chechak lo jen dake lake niphai troxiang ni eviction popu sitame law and order ari denge tum karmelo ton mas council ari dengabe si police requisition and law police bangke nang pipedalo je election of claim mo eviction no koda teng pen claim pon po sita nona bangke election na nangli bom lo po laki election hot ke nitum bangke lason eviction pin bangke nitum requisition nang pidunde po masi ada bangke nang pidunde dar la benitum karmelo ton mas council pen get top elo lada police force afan SP fan lo pielo jadi tum fan dak sarthi pang cholong le eviction je fan nitum fan requisition of pinai laben PGR VGR long le puthake nilivaida clerkship si all political party laben song ke doan hola song ke doan organization ke doan laben ke intellectual ke doan tumhan nili hodak isia mai phalo karbengo autonomous council pe je phasi PGR VGR alam penan budi sore chope choilo lapen ganotin name budi sore amethang jongjung ko ke thekana mokha ke thekere tuman dame alang tum song ke doan dame budi sore chope choilo la soteng pensi ke raya bangela puhino je dak nili mada theng thiblo je PGR VGR bangke lake supreme court order ro lasi supreme court order teng pen PGR VGR ke lake eviction back sita PGR VGR eviction pusita lada bangke langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ason kali langkaijan judu koloni khan bosti ka eviction ke hoda bangke aphai kompik adon kombo dono masi holada ke itum police tami requisition ang pilo ba surihini suri thom pon sita itum bangke jokchit unchit lo success chit lo jeta judu koloni long bangke bang suri ke thom CRPF lapen battalion lapen ke Assam police lapen ke forest department pangrum pepen nirtum hoda eviction ke dam hot ke secretary mukul gathar phanta harlong pen war aklo lapen ke hoda usi phan khotkotia usi phan ke aphu war banglo lata ke roilo nang tum social media long dahla su theklung lo lasi ladakh ke aphai bang hoda ke pharo ke thom da play adon da pharo thom da play sita non daga bangke adon lapen ke aphai ke suri kep suse lasi suri kep ang van ki plung nei bangke nilyang sita pulo lake kachelle makam kali rong ro ki ju elamali lake it is not matter of jokes kusini anisi lake je ilitum Assam government afan ilitum pe aprang ke chinki nangla ethe law and order ilitum ari deng abe Assam government ari deng sidu hola tum force nang pidu nangla nang pipen kroilo posila se eviction unji laben ke bang suri thom pli police CRPF leke lake unji gali lada bang ke penana force nang kogi lasi lake apor nang ji lasi hola sota penan kese pen chenglo la penang tong ti matana to video lang le theklong ji pin dharna do bangta hola tana ningjelo chiklo jonjoni uni de tahai sita eviction nang po eviction nang po se eviction mek pop ke a process la sembong lo apani liada tham lo PGR VGR ke lake ka declare ke British ahor 1933 ani kan si declare la pen ke gazette notification ke 1946 hola da ke nilgin mahanga thekthela la pen ke Ladakh Assam grazing land mane PGR VGR ek laso 1954 teng bensi endun po pula so bangke ka chekroi ke lake 1954 along si laso gazette notification klang lo laso hod bangke Assam grazing regulation ek ateng bensi endun po pula so hod bangke lake CM ke lake hola se khorsing terang lo fasa CM lo lapen ke chairman Karbala autonomous council DC da DC lake CS boss la tumsi
hala so session long ceperai lo laso ceperai teng penala ja Assam laso Grijingland ayah kateng dan sian po lasi nilial sita pulang hala so mai hota je laki apornaing la penke nitum Karbi Anglong Autonomous Council penke order pen apipo laso ni lelam cha teng men order apiklang elo la penke laso order teng penke ladak SOP bonai nangi SOP mane guideline bonai nangi laso guideline ka bonai ke laki apornaing laki amni sini ini ke chokche penal sita ni clear than lo de Karbi Anglong Autonomous Council long ke ladak ke thanga documents abe nonon tabe lasi laso British out ki bikang alen sa documents an ke lake isi ke North ke lada ke Shillong lo isi bang ke lake Dehradun long sido lasi Shillong long tan nitum lahaya documents ka per iji phan nitum toya lo lake alnisin nitum lahai ka survey agong te bang ke la bang ke lake nitum lada ke Google map long scan lada bang ke lada original document bang ke nonanda Karbi Anglong Autonomous Council long abe non pugali lake aprang 1951 pen ba 1951 aprang council abe pin independent long le aprang documents nonanta dakar ga bidelo lasi la so hormu gute rinang lang la pen ke bi era phi lada ke tum la so PGR documents do thaya phi la pen ke supreme court order lo la so teng pen tum PGR bang ke la ke thangli bek po la khangone lo la ke thangli po sila kathagli ji puta men lagi iningi pung iningi thia kama limati lagi nili waida klasa pen da pachin Karbi Anglong ora tuman lake aron re pen kedo PGR long leke thagle sila ni tum SOP bunai ji huliram terang ki poson sila da ke sia sel tianang po aponang ko ji la sila so sel bang ta Karbi Anglong Autonomous Council pen tiarelo order pielo lata la pen ke Shillong la haya documents ke pangrum nam je phanta ka pen na Karbi Anglong Autonomous Council pen hukum pielo lapen ke karena nama ka survey dami ke fulni sarku lapen dongkam sarku da pielo sida lahai piera pista da iltuma bangke iltuma rideng along je iltuma soal lena documents bangke pijar documents bangke iltum long nangla lasi lason inun baini dhana dopo lada ka bangke je Karbi Anglong monsam kapa kape do thuye phan ta monsan ko mane suluk sudaka monsan kapabe ye phan suluk sulak kape do thuye phan si non baini song tum claim ni thang song amen pupe non baini tum ke thekeri ka chekrong tum methang jongjung le ke long ye phan lasi la so bang claim nang il tum nang tum nama thalo ye autonomous state movement 1986 pen il tum claim lo ye tum claim pik lo hempregamen pen il tum claim lo ki thigi jang nong da dolo bang pharo thom da se abake am struggle korilo মানে ke je nitum ke hele ke out kachi song men se autonomous state banji political power come from barrel of dagan autonomous state banji plom de hele out nanji lasi UPDS can be ke KPF tanang klang lo hele a song od lo la ben ke ko UPDS tanang klang lo song tro atum hele ke out militant sundanang klang lo sita penan la sopil the pen ka chikak nang na dulu charchi malong adai be pin pen bang plikerai si la sopil the pen chi onang lo lake alang tum ke phonang ke pipoloma ok chun prantum jongjung ka chobhonga joini pensi ili tum la sopil theben kim tamnan hola sonang tum theklang long autonomous era movement ai silong tame je that indefinite bond do piglo 100 hours 200 hours bond call kulilo 15 days bond dolo 7 days bond call kurilo 10 days bond call kurilo la pen de along pen that bus me ke kai pen chenglok dolong me kai pen chenglok office me kai ladak jaka sahoda movement hota me that 56 crore Karbi Anglong property kaino Karbi Anglong property ke damna Karbi Anglong asset lo lake Karbi Anglong asset school ahe me kai pen chenglok community hall me ke kai pen chenglok laben dolong me kai pen chenglok office me kai pen chenglok bus me ke kai pen chenglok Karbi Anglong a property bang ke loss lasi lahaya history ta ilitum theklong lo ki thige janga to piklo hor sinara son tame hemprek men si la sopil theben ke damnang lo sida pinyani ta hemprek nanda long lela ta hemprek hang na nilikai da pulo ing ton nang ne hemprek long letik ilitum sang nang ne hemprek ta hang bom nang ji la pen development akaya akama sayang deng dai tum claim bom nang ji PGR ta ing ton te pulo ke nili ing ton te claim vek ji sira lason je inun bainge tum mithang jongjung le ke long ye phansi consular dharna
na claim ni ang ni sita clearly jipu jeda Karbi Autonomous Council pen pi pulongte law and order itu manang support unde pulongte ditumke ke claim muni lagi ani sita ni lichere non alam gali lake ani sita ni meeting long na nije lasi BGR ke claim nangi aronan pen ke doda claim nile tum ani sita ni lit waida class pen pachini loke Khan Busti judo colony la pen ke hola Lahorian along nange do tu narone hoda ke phai komo ajum komo adon komo pose nitumke je song tu manang pin pen chingmai chingsai se pin pen budi suri chepi choi che pin pen Karbi Autonomous Council mate tim Karbi Anglong pen claim dia so daga bangke tu bangke kaching bai nang hang nang kokke adon da dopik aphai dopik la pen ke abang fuda dopik lasi lake men le kathangli unje hom gali itu ladak cing wai cing sab claim ben step by step en claim nangi lasi nili Karbi Anglong la tuman ka chuning ria bangke social media non penana tum tok topic pik nili lango social media lasi social media lahai ke tok thap lahai IT ka teng pen misuse tu manje nili case bipo kapene bi ban sikang nang iban nili boriji etela ke aron re pen lason misuse kori belong te lake social media long tamena tum ki pitap ki pipru je ladak alang tum inut baini la social media long ke ther lai da ni tum thek long Facebook la be Instagram long lai ke ther social media long ta lai thek long la sila IT ka teng pen la so teng a role teng pen ni gas ke pia phansi nil ja siklo etini li claim clip upeke claim ji akola ke sarthi phangcho long le pen PGR long le par la da ke pangui nang nilo sarthi phangcho long le da claim po sita ni tum requisition kilo police tum na bipida lasi election api nang pipo pusi non ke nang pipe state government kali central government kali along a peg state anda men non bangke election hot ke la bangke ka eviction asang deng ke claim gli pusi alang tum pangdak bon ke lasi nilinang tu media hoi pen ka chuning ria bangke lason nil tum ke kom hak ke jum hak akar bi tum yong si ile tum long si kai ke ta ka chiputot kai ke ta ile tum mong yong si kai ke ta lahai mane ile tumang bong si kaci jong pru kaci sorsa tap long de lake ile tum bangke paprang nonde niligi puji bangke holadang non inut bahine tum chon pru chona akapre ke pupe non ke Karbi Anglong intellectual teman ke ninje je song ke doan ta jingje lapen laso PGR laso ke claim back asa yang denge claim ke ladak professor harna ke do lapen procession ke do lapen memorandum ki pidam da kirunia long procession ke do laben dipu long dharna ke do nilifan memorandum nang pi dongka sarkul philong memorandum pi laben areng ke sobek hola tum bangke ni tum chingki je than pensi kaita ko nilinon ni phai krisi alang tum man official nil tum hang alang tum man official hang agency laben ke KNCA laben KSA Jameson timung tuma group nili official baji krisi sinili chembaro lahai koson sika pichunjima la PGR pen chenglok la pen ke autonomous era abumben pen chenglok koson si hemprek pen chenglok ka pichunjima lahai apu thakta laktum memorandum nang pia teng pen itun koson si kaching bai ching saima Karbi Autonomous Council long nili official leta lang tuman pajir pen lo jingki je than men si jara kamna chunjima nar juje pin ben councilor athengo dharna ke do pini pine ali duima bini mun living example Manipur along jedak Manipuri pen la pen kukie tum maite pen kukie tum chobong pini nandang samselang ningkan si parelo kuana thousand crores de ke loss muni da phai ke thi suri sita sose nandang samunela latong inu bani tum kirima lason abang kini li claim Karbi Anglong Monsanto lo pronte kaching thura sayang deng tupo kecok cil tu platform do chupe keng na hala so chupe keng na bini pulong te alang tum ni tum ban clear vision van arjuno akola sarthi bangcho asupo la pen ke sarthi bangcho ala hemsol bodi na jige amun pi ala biren bangcho pen maloti ti sopi hala tum men ke yem cheng ki hoilo je than voi sin ni tum ge son force avere po la si election office claim po o chok sar na to election office claim da chok lo po hala tum ke along le binong ai po tum ben ke Karbi Autonomous Council yem Omor Singh tiso ke ai bang ching ki boilo
sida hola komane political jongjunga lek NGF tumangke dak dharna nang doi council lo PGR along le putha lasi nili dotti ke bangke lason council long jingwai pin pen lam sam pen jingwai pin alang tum ke ther ke ha pen lason si ke claim asayang deng claim mom lo pulong de la bangke nilike la so sayang deng bangke pe claim long le jingwai nang jing sai nang jingki je than nang la so sayang deng ke chogi ako ke jingki je than men se chogi autonomous state nili pulumate itu minuet MP 700 plus MP do Lok Sabha Rajya Sabha kalau Lok Sabha Rajya Sabha pangrum pet 700 plus MP do lasila la so autonomous state bill ponji te cabinet decision enangji cabinet decision and as president of India bang ke SN pinangla lasi speaker bang ke business of lease long thapon po Lok Sabha long debate te rafie bang ke Lok Sabha long ke autonomous state bill bang pass po the dake ruling government tumsi cabinet ateng pen governor president of India SN ki pe teng pen si bill ke pon loke pass vek po Lok Sabha pass date pe rafita ko Rajya Sabha pass nanglang Rajya Sabha pass date pe napisi Lok Sabha Rajya Sabha pass date bang si ile dumda article 244 ke lom ji India na constitution long eto do seta lata bang ke lake political decision lake nili mithange lake nili ke Supreme Court long case pi pulo autonomous state putha Supreme Court long case pi nang je constitution long do ko pukha apole people to autonomous state long le ke amasi hoda top 5 Supreme Court lawyer fansi jingki si karbi bohona a manager afansi chesong kathar fansi appointment pian lo peon si betai ni ka jingki ta hala daka fees 2,50,000 nata draft pen ski pinang PC 5 lakhs pen jingki lo api bangke lake political decision eta constitution long ketok do maybe pu labangke must be pugali lake maybe puchana maybe pulong da lake political decision is the final decision lasi inut bangye tum political alle ke ong je phat ani seta ningje je paragraph 2 pen sub paragraph 7 paragraph 2 pen sub paragraph 7 alam je council song claim council song ke ladake laso separate electoral rules ka tiar je niliang si waida class pen pachini lokente council ke nitum laso PIL case ki teng pen nitum a committee seng lo a committee chairman ke Mor Singh team lo a committee member secretary ke Alvin Teron lo dake Dr. Jointurong pi pen chenglo Dr. Mansing long pi pen chenglo Dr. Dharam Singh Teron pen chenglo Dr. Robinson Teron University Difu campus a professor non ye kalilo la pen ke hala Bernard rong phar pen chenglo Nubin Terang pen chenglo ex principal Sarthi rong hi pen chenglo thi arong chewoye lo hidina rong pi alang kumsia committee seng si ne latum chingwai lo jalo guteng to defan take the book nang submit lo la soteng ben isi resolution en lo isi date pen ke ko nili session long pass lo session long cheparai date pen apike governor long pathai den governor bang article 164 ateng pen je council of minister addition si ne ke claim ji ade nitum ke governor ke lake autonomous council ya guardian chonat governor phan hukum ki piu na bang ke lake state government lasi hodak hill serialong alupili damlo hala so minister bang sumrong hang ke ailo along tabe file nangli lo pusithan lo nili sumrong hang ke ai bana chuning ri lang lo so la so pon nang approve de noti nil tum bedam la so Mor Singh tisona na candidate lo lapen ge ko em lo lapen ge ko Lum Singh Terot Richard Tokbi Kachirong pipi baido nitum damlo je nang approve de no approve as per EC decision and issue accordingly bullet nang tok de no governor banpu bang claim ke deke ame thanga chat mitlo roton terang la pen ke hola lit song numda dol ke sumro hang lo chingwai ke ni hola elara phan commissioner phan pothai dat lo department phan pothai dat a weekend ting tum banai koi pilo lage nitum ge PIL case pe ting tum claim lo lage lasi lason council sor claim kledet tuliram long hang claim kledet laso karbiang long rat phan pamang hunang nelo 1986 a movement asono ke nilikai da puelo repeat nang nelo karbi yang mong sikachi chok ke thek ke hang ke karbiang long phan si hempre ke hang karbia khai kon si ke hang kalima dat nial